bia behwa boa amanema nyina so atimi akoyie afi 2023 no eko na wabesua ebi beye computer science general nursing ani ade a nanu aka ho bi ama panimpa ya woda suku na no ehuma suamu obenfo Sam Afrane ebra na wone Sompa kase edin komo ana yebusa ne se papa ye se no de eya ne gisam anasa niema etisen no se o awurade adum wiase de nyame aye no na waye de ka no nso enu ano no. The youth dress provocative. Some, I'll use the word some. I'm not painting all of you the same brush. Some dress provocatively. And permit me to say once again, our ladies. This morning I saw one of them on my way coming. I nearly called her to tell her that not today. I nearly called her. Please know that this school cloth, you can't use it to sew anything you want. You can't use it to sew anything you want. Please, you are not allowed to do that. You must use it to sew only decent dresses. The Bible says we must be different from the people of the world. In all situations, let your dressing be guided by modesty, decency, and appropriateness to every occasion. Let me repeat it. In all situations, let your dressing be guided by modesty, decency, and appropriateness to every occasion. We therefore appeal mostly to our beautiful ladies to heed our call for decent dressing, both on campus and outside. Decent dressing is required of you, not only on campus, but also what? Ladies and gentlemen, we are happy to inform you and the general public that postgraduate education at CSUC is growing, and this trend is likely to continue in the future. We a president at the Christian Service University and we must open for Sam Afrane and Samoa. What the man Sompa kase ebra na wade to adesua for nanim se suku na waba no enya wigi hye enya so bobon wasoma be henso made be se du wa ho siesie yi wa twa wanum bebre emwa kura mo hwe na mo nsua de na enu achi na Langham Expository Preaching Ghana Country Director Reverend Chris Boache wano so kire se adesuafo no bi wo ho no mo ba sesi ano wo hwe so nsua de o won be tro exam so ne kon ye tie aso wo kra kon oba tro exam so na wie no na ne kon atwe ten kro no wo wie wo bi de won hwe so nsua de wa twe ne mene saa wo bi so ho no mo a ne nufu ye nkuruwa wo mo tro exam so no na nufu aye bebre pipa sisa ho chekurei ne nyina no nya de a ebe bo adesua ni de sa wo ba suku mo abomodin sa wo ba yire wo ho sanadwo kwa na wani kuma sansuo fa wona sisim na suade yie na wo de wani to aposo a wo bedu dokno kwa say no how no cry na say right from BEC it say exams leaky university and na there say student anye ne ho ansua de na wo antwa de kuta no chese it means it does not own it or enya ne dia so atia say so baba ye nurse oba doctor oba be entrepreneur though oba pre-officer nanso no ni qualification ten says or a pilot na so flying e wo no obeku yi na so a nurse eno nti no apodia no say nipa no e faculty kwan ana say ofa ekwan bone so akuta qualification enya ne dia na once ekuta no we very dangerous to society the be she bia no oni ehun akade pese we nsua de to se nyina ebo ehun mode ne nipa e work hard obi aye adwumaden na wotimi sua de na wotimi twa se na be de kuta no genuinely wo dia to we do be she bia obetuma ye adwuma ene sa de a we are growing a very dangerous society of people who don't fit where they claim they are. Hey, so them be kind self and so we nurse. So at yes na nurse ni when sua ni ye wa exams no you prepare ye wa find faculty kwan no dia e bia control genuinely na say on prepare ni hunti no e be feel no be so sua bia say no qualify when sua watimi pass because of our poor you be gina bia no oni nimde no okuta se okuta no we aye afutu sam kase bo ya
Langham Expository Preaching Ghana Country Director Reverend Chris Boache wadema disuafo a wakopie ewo Christian Service University suapono mu. Yet one some no so ya da so ewa umesiemu na penyi kwantrafo ya no da umesiana wo mem hasenom ye Charles ahitotega wano so ade ato aban penyimfo nim ene enwomesia kwantrafo nyina nim se braso so mu nyina ya biboa se be ya bakon sensem ya tokacha ne yesi wo ena ye kum nipa ekire ni peprepla no ni nyina eto betimi atwa na ne nsem nyina eto odwa wa bre ne ebetu odwa na sense enkwada hodo ye de wo mukọ suku wo ho no obi ase da bi mo enya de obekọ ho obi ani ho asabi wo chiri se bia wo bọ ne nkwa ho ba no ode ne nkwa ekoto ekogura to print no se obi ema ne ba akọ senior high school obokọ ne potam de omo so omo nya krado so omo ma ne be hwere won ma na so be free won cent no aka hu bi ama yewra ahito ekire mu a empanyimfo fa won nansi fam na bakon sensem no ano entimi ntwa prekope. Some of the rumors you've been hearing about the place indicate that no one can tell the extent to which the insecurity would go. It has become a very, very insecure environment to expose people's children to. So I think it is important for government to begin to literally revise its notes on the security situation in the area and ensure that the things can get a bit more secure before we can let proper studies go on in the school. The service should not insist that once you've been posted, you should go, because again, the curfew and the restrictions that have been imposed in the area itself does not inure to conducive educational activities, especially within the school area. And we don't know when hooligans will enter and do anything to students within the school environment. So it's a very, very dicey security situation there. I would think that this is a good opportunity for government to take advantage and close down the schools in Boku and distribute the students, into the other schools in the area so that they can continue their education. Yera ahito ena woche musenke be ya ban no wonhwe na enkwada sabre ye kasa omanya suku e wo bokone ne potam no woncha wonum engu eye suku ahodo a eno eni potam wono sabe ya wonom so ho bambo ho nsem ne betimi asipi na sita ede ama wono firi se bokon sensem na nkasa no obi nimbre santen ya eto e betimi etwenti wono eno no so na dwenkyere ya wode eba no obusuafo yada ne ekire ede ama mo no ye kwanya nim wo ensam foforo mu ena kakra nie ena wiase nyina yante asemde ne nyina kyere sasase woso esiye e wotakimamu na jadi wosu ya na osu naniwa yenua bema Christian atutwa sam ya tese brebi etwam kura no sabeka ya junior manual agogomo epenso no na brantie bonomrane Ghana Mercy efisese wonam tentenwa ho na wode ne nabonkum prepare ball na tumisi no kwanya me anim nie wodoma kuma ball so bo asase no wadoma kyede ya wode ma obia brantie nim ball okopie mu e wo Chelsea ne nam ya Everton Bournemouth from Newcastle no ne nam a Hilal ho kofa ho ba bia ya yese no de kakra osabe pie mu a eja wo si akan ade ma chi kura ma yero ho semasi gua no wo she goal kura de ma ne team yi Hataya Sport ade a chen Christian Tudan Dragon no so na enkonkoma brebre ne ene na wotweda no eba so ewo agerega no na gurade nyankorpon a Ghana Blaster players dadafo no omo wo fie omo wo kese obia ya wo ye Ghana ni bia no na ni ji agokansie hu mpo empo na ni nya agokansie hu no wote ya no se enti Christian atwa ampampa samna ya ampa mo amudi achi ewo Facebook no so no ene se wo pie ho no mo na chese enwom ba ko pe ena na wo moto oni pansehwe mamie woni pansehwe ai oni pansehwe achu oni pansehwe odasani bewe akwakọ da baby basa odasani bewu akwakọ sasa ase adaka mu sinti mu ma no do ye hu ai adika kra ye bedie ni no wotanhunu bebrebe ye ma odamrifo ye ma odamrife ye ma odamrifa chu de ni amani hunu ye ma odamrifa ye damrifa be ma damrifa dio ye ma de ni amani hunu teacher ko nu mu awai Christian chu na ekro no ofa pe mu na da wono ti ayrohu abafie ai ni su abuye ko ene de na ye bedi ai ene wo bi hwe wo bi bai azam kase baba fie nso ya na fragasi so achu damrifa na ba na san Ghana fo se ye nsu ana den yente Ghana fo bi ai
Christian Achu, Edikan for back home, but also need dear within this short time. Our Levy, our association, at least we're impacting lives be brave. And I dance here every HRA banning so Dawson. Even new way she cry as to say donations be bar. Still a air one crofo. Until nipa say or shen crying like he's a motivation to the upcoming youth. Until nikwa okoni there. Kase o minor shre at the kase pan. Nyamene esere se odene besi baby pa amayen. Yenim se ni hu hia yen so nyame nso hu hia me dia me gidia me digye nyina ne se kwa okoni nyangopo pese obebobo o heavy ho man share. No antina wato nsa friend no. Nti yen so yaba ye be support ne wo se ye bia ma bibia ye kama no yensu ye be oh me so dia me bra no e kan no so me de kakra beto aso acho de oye star pa me wo ya de me enkanka so okita ball pa dia me na metimi hwe no panti so se go pe na me de me metimi pie eji meni sa oye nipa enti ye ba ha se ene ye ba be support we ba be one man no ye me bon pa esre me jaye papa eso se hunsa one man wei eye abusuanfo bia eja okopie mu ewo Christian atutwa sam na ye nase na ne nyina mu no na ye ne abusuanfo no bi edi nkomo na ye buso mo se no de si no anya si o na nyame ya adom a eye na nkasa eye da be no se mo aha na hia no aha na mabusa asem no nyame ya adom a match buso de toso edunson ana ye be ye nua be ma Christian atutwa sam na ye no ewo State House anim ho no mu a nti sɛ de ye na wotweda no osra busuafo nyina sɛ ye meja wo mo na enye fe na sports and youth and sports minister owura Mustafa Yusuf na ono so wo ho wono so de nsam kakra eto Ghana fo nyina anim sɛ eya na nso makonim. The President of the Republic instructed the Ghana ambassador to Turkey to liaise with the Turkish authority to find our brother alive. He issued a statement, a public statement, calling on all Ghanaians to pray for him. But unfortunately, we could not find our brother alive. But notwithstanding that, the President and the government ensured that we brought the body back home, and we gave a very beautiful reception by the Vice President receiving the body of the 1 week to assist the family. And the funeral itself is going to be a state funeral. Government is going to take over every cost because of the contribution of Christian Achu to the development of Ghana football. So at the same time, the way and manner Christian Achu passed on is something that is devastating to everyone. And that is the only time we should all come together as a country to give our brother, our son, a befitting funeral. So we wish the football family and the immediate Achu family our condolence on behalf of the government and the President of the Republic. Mijina Ghana mampania nemu edi awrecheche sam ya chechire no kufoni ya sam di achire Christian atwatwa sam ne nabusuafo na ne ohwe sade ya niam asikoye no a no kure nyame anim ne unsu kura ubesu owura Allah kwadwo kire maten ope franka kura di bre no 1 pp amonye ko ne dimu oka ho abrempon ne ani nte nipa pepia nkoma ne bepie mu ne na esewani ewo agirega no enne anopa bre na mi firi nkramantama be duru mu okumase ha se reche se traffic nko a ba bia agirega sa ne nyina no eye Christian atwatwa sam yenim se kase ye kenkan wa ye din na wotie be ma hyeden wate na basa ye ko yenim na kwa mo ye din o ba na kwa mo ye na kwa mboko traffic bi bia ni wa semo abusia fo ye da so wo areho sebo na enkra ya baba to Sompa kase pro so kiremu a papa bia wanya mfinhia be se aduosia mu ho wo tu kwan afri kumase ya sedum ya wa fast printer bus bi wakoma nkese mekwan mu ena papa no wo kiremu a wo hu ya ne se wawu e de ato bus ni mu na eno enam so yenua be ma Ebeneza owusu won hyenkani ya no no e ka hyen no etwetwe nkomo ama ensem ni mu ama ne bo abusua woto e de ma yense me driver o kumase ntweka ba mankese mu ntitama ka ne ye ma no ana me kwa jimtimi no no timi chipe dwekwa no yara me di hu so yara ne se na pepe bi kuta na busa ne se na odruk ma ye friends say mankesima obetima kono fie na so odru obetima akọ ana me je pepe no ana me friend no ma no me friend be say 6 times obi amfa ana me de pepe no ye de esa ma no ana me tena me ka na me tuye nti dru fosu no pese sinyina si so mo dwonso sister bi mami bi na tene nchen mami panyi tene nchen no so bla sin na dwonso e na so onwonso
ana omo nya asa fo ka no ne ba nte ba yedru station here yi no onwu yo station here no ofra bodo wura do ofra bodo me abodo wura na me so wawu ofra bodo wura na pe na ne ko no nti abodo na bosa driver do ti wachi no wawu nti bi pinya mi ti hwe wono na mpa na ne ko ne de nachi no na nti abodo driver na me say blana wu Ebusiafo wey eye shankani ya na wotri eye spenta basi apanyi yakofo ya wen drufie krampo wakojemu ewo kwan mu ni tremu ne etie ne no achi ana mankesim GPLTU chairman ya no wo Yera Ahmed Kweku wono so ese kakra editor achiri mo je nti pa so wona me vice chairman from the chairman when you funu mo se be funu o se call with ma se madam no friend chairman o do no bit ka ni chi da ba ni chi it's more why I say the lab police station. So I bet police station now. You police motion insisted. You find out in my family. So about what they see, I'm not sure in my son. They have no promotion. You say why came out? They should have for that watch in my chairman and end of my ban. That's what I'm Yera Ahmed Kweku wano ene GPLTU chairman ya wano ewo mankesim no no so arewosem no ne dia kakra ya ohufa ho no wode etu dwane yesre nyankopon twede apobasa yadom se wonje ye papa ekra emfanto na Abraham kukum emfa emma ye mani due ene amane hunu kwa Brian to aso nansane na kane mampani John Dramani Mahama ene NDC achitafo ni bi kopie mu ewo ho na ebra wo kopie mu ewo ho no na nani swade hunu na wo pa ho ntoma nyame ya adom na Ghana fo esan ma na kwanya no biemu a ensam pi na ode tudwa na ebra wo sansan ensam no sanya nsampo ana okodu article 71 ho na Ghana esika ni nyina eguo ana wo tese nyame ya adom na oba obetwam obeyiri nyina de afiri honom na Ghana fo se obeyi afiri ho na se woje na ji a woje se obeyi afiri ho sen ene esa woje de a ene bomoden efiri 19 kodo ho ya wo strategy ye no fadi nyina bra na yehunu se ampa asem a waka no wode wose ayoyo nyesa de ba bia no nam de kwa wa papa nyesa ba wanim ansa na Ghana fo ate de wo ka no na wode yentie ebra odu article 71 honom na waka na asem. We are at this most depressing phase in our history where our economy has been destroyed because of the systematic mismanagement, misguided and clueless policy choices and the incompetence of President Nana Akufo-Addo and his Vice President Mahamudu Bawumia. While our people struggle to keep their heads above water, government officials continue to exhibit high levels of greed, corruption, arrogance of power, dishonesty, blatant state capture, and conflict of interest. Unsurprisingly, no one in this MPP government wants to take responsibility for anything, including their flag-bearer hopefuls, most of whom were part of the economic management team, the team that was called the solid team. Today, everybody is running from taking responsibility. They continue to lay blame for their disastrous economic management on external factors. Kane mampani John Dramani Mahama ena yetene nkan na woni a woton papa yinsam baako ene owura Eric Ajay ena no pai Ghana fapem dwumadi a Libya Boga etena edwamu no ye no papa yi woni yaboma edi nkomo owura Eric Ajay asema waka nyina etere sehwe Ghana fo bi pa de wo ho odwiri Ghana fo bi ho a wonte ase na asema waka no yentie no say obi kase because of the comments na anasa semna owura Mahama kan ye ntino on fane El Gracia wadi nyina mra tie me Eric Ajay o hapa uti ni se nipa no beka se bia sebe na dream ndo Sompa 93.1 uti so be make that statement even on your program classifying say nipa no na dream ndo onye deep minded person. That is all. If you hear Dura, at the end of the campaign, and okay, can some who do be a Ususu Ghana for the donor Casayanya who be. And you see, in leadership, who a good leader, always you listen to the followers. When you are any public say, Nipa Dodona say Esgasha into one more. Are you not aware? Engineer say into one more, and I know 2 was 82 on the basis of Gracia, Article 71 of the orders. Only that powers. And unless someone who gets political power and a constitutional issue, it is always statement now or say a constitutional, a political, a enhancing governance. Any ya etwagu ye owura
Ejei wani ya waton ensem edema kane mampani John Dramani Mahama no oyobia odimu akwetene yepa ne nsem odema samtrofo no. Na Yera Kofi Benson enso a senior vice president edema Imani Africa. Wano so ede ensema tudwa na wache se abato bedwa no ade aso mo yire ne yire kete se nyame ya adoma 50 mienu ne aduonu nan mu abato ya ye kwa akwato no Ghana card ene ede be ye de akwan bi so no na amanfo bi enso fa ahudie ya ade a wono metietia so na ne nseme nkyere mu no na woto aso ache se wo hwe Ghana card ya amfie pi na empanyimfo aye ya wonom ede chicha ma amanfo na so no wo bi wo ho aye hyase ya no koye so beto ne enya ade a ne nsa etimi aka ne de enti o maka se bia wo mu yiri mu chenchira Ghana card de kwoto aba na obi a wono akwakwaya ne de wakotwere ne din enso ne nsa enka ne krata na wo begina sa asem se wo ma ne kwama ne nto aba kwan bi so no na wutietia ne pan fa ahode enti no wo bia ye de sa de ne bedi no de wo tufo se Ghana fo ye de sa di wakọ na court wo ho kwakwaje eye ensem efefri wonom ho. We were crying for the NIA to be resourced so we will use the Ghana card to vote. So we will not have the EC registering and issuing its own cards. 2 elections ago, we repeated it. So it is not that we are against this or that, but there seems to be an arrangement by which people will be disenfranchised if they do not have the Ghana card. And the statement is very important. People will be disenfranchised if they do not have the Ghana card. And they are not having the Ghana card. It's not of their doing. You've heard about how many cards are held up in the warehouse somewhere. Now, the law, however, says there is a fundamental qualification for voting. You must be a Ghanaian citizen above a certain age of sound mind, etc. That fundamental requirement is not Ghana card. So what we are saying is, let us move to the Ghana card. But why has it taken us 12 years and we have not done this simple thing of issuing ID cards? For Yera Kofi Benson wano a senior vice president edema Imani Africa and your core equity no. Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. And yakabu mo yade anwumre no nsia brem kase no ebre wo. Owura kwasi poku. Ni nua ba ma ene owura yaw owusu ansa. Dodo na bonomrane area. Samba kai na masane so a yabo mamanese galamse site bi wo ochirikrom ye no wo atwema mponua mensenem wo asantemantamu nipa bonfo bi atwese kan atwitwa owura yaw ansa ya bra na otiase ye bonomrane area no amane wonka atiasefo hu bium aka hu bi ema ni nua pani kwasi poku wode nsamato yewura IGP anim ene aprosifo ye wo asantemantamu ene wone a wano durubu amansansan kan mu se ba bi asam na duru no so mo yesa nya hwe a wan hwe da obehu se ye hwe no so bia na wusu nim hwe enti aban no hwe na ontu ho anamon o kire ne nsam na so machim etwa na chi etwa na kon ho na se scan de mo etwa no ro for be fitness ro kon de ba bia se kan ne bia kan wo mo kon de na se kasa no emba kasa na intime ma ba me frɛ ya mbusa de se de se wo se otimi akasa but hedan ye yi bia sa te jampa ne yebo se nyambe timi de ne nkwa ache no pa cho nipa na etwa na se kan na ye me bra panyi a frɛ ne ye wuso ansa timi teka mu ba na menya akọ se unwia ne etwa no na mbusa se adai de na asi a mo etwa na se kan no mo se ne je me ba na mbusa se na info na etwa na se kan se mulu ene seni ene muhamudu ene hoho bi a abo mo frɛ na kwasi so na ye mo kala omo na etwa menwia na se kan no ese nka me nso me de ne me bi ye de ye afa mra kwa so no mo yese de bi menyanto base na mpanifo be de ebebem na agya ya tiada ese ye mpanifo no ya na mo so betu afa ho yanom de abu ya na sesa no mo de ne ko na so mabagi menwia na mo de ne de eco hospital ti ade a eco so krum ya no start ye no mo be ko be 2 months ni mpanifo ya kan ho asem akran kan okoka mpanifo no se ye nya ye ke kan because na mo kire me kakra na ni nyina ne se eye awie mu wa be 12 to 1 mu ho no e na boy ba ko a okan mo na di kan won so twa ni bi na efe no mo no ede ogina kokọ apa bi hu no so de aba akọ bobbo ne nsa so nwia no nsa so menwia mfie no ene ba bla ba ko bi enchan ebe be su ho kire ne se bla ade se ni se na boy ne de eya menti mo mfre no eya mamudu ne ye no mo mfre na mo ye de mo nkasa nkire no eya sam ye nua ba ma ya wuso ansa obonomra ne area ni nua ba ma kwasi poku ene one sompaka se edin koma wode sa asem we e ma yen afa ye ko agokan nsem ne ahwe nsem a agokansie no so yede nam
Yes, I see what EPL games. I hold be a call. So Man City 2, Arsenal Newcastle United 0, Arsenal the Gunners 3, AFC Bournemouth 2, Aston Villa 1, Crystal Palace 0, Brighton and Hove Albion 4, West Ham United 0, Chelsea the Blues the Pensioners Abidjan Brew 1, Leeds United 0, Wolves SC 1, Emma Tottenham Hotspur so ntimi ante Southampton SC baako Emma Leicester City Daniel Amate team no wɔn ntimi ante ɛno so ne nsɛm a ɛfiri EPL no mu ɛba afei yɛnkɔ yɛnim na yɛnhwɛ ada matches no sɛdeɛ ɛnneɛma ɛsikɔ yɛkɔ Serie A no mu Fiorentina ɛne AC Milan ɛna ɛbɛbɔ saa nso so ɛna AT Madrid ɛne Sevilla ɛbɛbɔ nti yɛ na mo ahyɛ no so Paris Saint-Germain ɛne Nantes Ligue 1 no mu wɔn nso de bɛyɛ ntam so nti yɛ na mo ahyɛ no nso mo agya mbɛkɔ fikasie mu no na mo ahwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi tie yɛnkɔ La Liga no mu Getafe 3 saa nso na Girona 2 Almeria 0 Villarreal 2 Serie A no Monza 2 Empoli 1 Bundesliga no mu sɛdeɛ ɛsi tie Union Berlin 0 FC Cologne 0 Mainz 05 1 Kane Isaac Vosa Okolonko Tino TG Hoffenheim 0 Sansun na Borussia Mönchengladbach 0 on Freiburg 0-0 and a call so VfL Bochum 2-0 and a Schalke 0 so and na omochi eka minu ya Montimanti FC Augsburg 2 Sansun na Werder Bremen 1 de tie no ya na mwasen so German Bundesliga games bebre and a call so Augsburg 2 Werder Bremen 1 medika ka ho asem e de akyerɛw Sansun so na yanko yan hesbet mahwe French Ligue 1 no kakra ye ho Lens 1 Lille 1 eno so ne games ahodo bi a akoso ntia na mo ahye no so La Liga no yanhwe Almeria 0 Villarreal 2 eno de medical boss nti yanhwe Italian Serie A no yanhwe Monza 2 Empoli 1 Atlanta 0 Udinese 0 Fiorentina ane AC Milan medical ka ho asemti mama yemfansi na yehane so sida ya asore so na ye for Facebook ta we fa entwato DJ Opedi mo wo de firi Kumase so ame o se JD America sadodo e wa bra emfa so papa bia na sa no ye papa bia enhweda every moment no ne NDC for no o mo pake wo myself no mo emfa enko beb na Ghana for abre wonom Master Planner Junior Kentampo no de we say every eba wono say ye Rajon Dramani Mahamo no NDC for no wo mo ese wonom bre ene wo musika kwente no 2024 abato no campaign ebe ya wonom nya ne bogos no mo nkura wo musika ne fa omo hu bibi na shababa edna benya enso ese NDC eye charming till no 2024 bibia ebe ye come ni daso e wo ho no de army asoso na first taken so say God bless nyakopo enhraye na yemfa amiscos pelele enso ede no entwa etwoka so a eno de free eba ena wasi JDM campaign message a wade ba no wasi eyefu of ndada nko a ena wade ebent Ghana for yema yeni na ho na yema no bongalat nkoto baabi abusuafo ahase num na nwumre no siabrem kase abo nyina yede esie ye rasanti ye bo Benedict aseda kese nkoma no ene semfo sanso ena eyekukwa Veronica Jando wono ene tafide na chichinchim ne fruma edema yen ema ne babema bawa bedu wono sema mekwa meta na chitise school ne bag wono so eboy yenchidom Emma David school fees and omo MC ho nyina no eye wono mafam de e de boaye na news crew ye was Sompa 93.2 Kumase newsroom ene Sompa 98.9 e was sunyane Sompa nyina no ye da wono mase akua mema wadwo na de kwabena wanka ho asem nte no ameka cho mani de akire ma medi do hine yire ma me akua ye boa asiama mini minu abema togbe kwabena kese yes sorry so eye dwumadie ya watu ne din se me mighty dwumadie ne baso nana kwabena kese ye dwumerura mpɛkola wo bɛpɛ blend ne wom nyame bɛhwɛ wate kwa kuma to ye ne dwumadie ya wade ba no wantie bia wa yo ho nya abotre de nya so ne fatie ne ensɛm a eba bɛtɔ dwa no NDC fo mo wɔ hɔ a monya krado MPP fo nso mo wɔ hɔ a monya krado o man nyina mo hya mo boot na mo lazy na ennepa ɛna nana kwabena kese me mighty dwumadie no wade ɛbɛso mo ɛwɔ so